Ahubwo umusore yaje hano ku ruhande. I'm sure we can make it. Ndabizi neza tushobora kubikora. Tukushobora kunyura muri tete tukagera hanze. Tubikore rero joro. Gwijoro. Test for tomorrow. What test? Ntaho twategereza ejo. Kubera iki se? Poison gas. Gaze y'uburozi. Baragira ngo bazayisuzumireho. Urumva ejo ntago naba nkiriho. My God. Nyagasani we. Look after these. Banzu rebe ibi ngibi. Ibyo byose nibyo nagiye mbona. Ibyo ni ibyiki. Tunnels. The underground. Aya mafoto nayo nafashe mu ntuze muri tano imbere. What's going on in here? Nijye bijya mbere ahangaha. Prove anything. I just want to get out of here alive. But we have to know. Nose nagubona ko ufite ubuzima, nagugomba kwita ku buzima bwawe. Tugomba kubashyira hasi. Ni ku mafoto make. Get it? If you hadn't Nese nagubona wowe. Tiago, we wouldn't even be here. Nyawo twakwiye kuba turi nahangaha ubundi busanga. We hell bent on saving the world. You're gonna get us. Nitaza gufotora ahandi. Tubona abo batahita batwica noneho. Bakwiye kumbe hari imodoka yazaga. Hari imodoka yaje ku ruhande ako kanya. Ubwo umusore yaza yinjira muri tano. Yinjira muri taro. Umukobwa nawe yazaza gusibanganya. Ataza ahangaha. Ataza yihuse. Atafata ikirayi. Agiye kureba kumba utabona ifoto. Abonye ifoto yaraje ayifata. Yabuze ayishyira ateka munsi y'imbegeti. Yabara kwereka. Masere yaraje. Izinye n'undi muntu. And no chattering. Nta bintu byo kuganira ahangaha bihari. Bring your knife. Fata ikintu uze fata ibinawe cy'umuhate. Nta cyuma mfite. Ariko igicucu bingana iki? I'll get you a knife. Ye nta cyuma nigeze nzana kanze nkuzanira icyuma noneho. Barakwereka. Masere agiye kumuzanira icyuma. Abasiga aho ngaho. Rero nimero gutya muri kuva babayeho. Haha. Why are you here? Se no kubera icyo urahangaha. You tell me. Ahubwo nawe mbwira. You think I don't know? Shefa told you to stop. Nose nagonya ngo nagumize ko shefa yaje shwa kuya kusiza ngango uze kuneka. You too. Rego ushobora gusana nanjye yambwe ngo nze nkuneke. You've got brains, Lena. Just nawe ufite ubwenge. Kandi abantu bari bafite ubwenge hangaha bari ikibazo. Why is he doing all this? Ino singi byose no kucyumura bimbwira. I don't understand it. Gihe ntago urimo ndabyumva neza. Understand? Biganga nta impamvu kugira ngo ubyumve. His power, the music. Icyo bakunda gusa ni imbaraga n'umuziki ndetse n'abana. Ni gwanga rwose bamaze nk'ababayeho mu ijuru neza neza. Of course. Rakwereka. But not anymore. Yuso bamuzanye hangaha. Wibuke nari nabugane kuko bari bamubwiye ngo aza kumuneka. So have the two of you met? Ese mwahuye gute? What do you mean? Ushatse kuvuga nk'iki? You know what I mean. Urabizi neza ibyo ndimo ndavuga. The picture. Reka nabonye ifoto. Yari mu musaraba. So foolish of you, Lena. Ese wana wowe. Utakoroswa nka buriya. Yanga nta muntu kwitayeho. Niyo mpamvu rero ugomba kutubwira. Kumbwira. You planning to escape? Tumara panga gucika wowe. No. Oya? I am pregnant, Lena. Ega Lena, genda twite. I think they know. Kandi natekereza ko batangiye kunkeka. Kandi nabo nabyemera kuko bahita bamwica. But the father? Tumubyeyi se w'umwana? He's not from here. Ntago se w'umwana ari hano. Here just like your hands. Turumva nyine nawe twahuye nka kuri aho nyine nawe twahuye n'umugabo wawe hanze. Where is he now? None se ngo bari he? He's nowhere. Ngo ntahari. Ntago nzi ahantu ari. Bisi barakwereka umukobwa bamuteye inda. Yatewe inda n'umurwayi. Arabihisha batangiye kumukeka. Bakaka Masera yaraje. That potato you're holding. Ikirayi wari ufite njya kugusiga hanganda. Ndabona aricyo gifite mu kiganza. Go and sit back there. Ni kimwe mukivugana hangama muravugana hangaha. Kigenda ugera ku ruhande rero simuze kuvugana. Kwe ku mukobwa. Hangaha urumvira. Yagahora n'ikibazo. Akweka agiye gufata yafashe indobo Masera. Agifata indobo yabonye ifoto. Lena yabonye ifoto. Bakakamuye imbere y'imbwa. Imbwa ngazi yaguhabya. It's always the same. Always the Byose n'umuntu bigi cyose ni ibintu bimwe. I found it. Uyu ngo yibonye he? Niko nayibonye gusa. Wayikuye he?
I'll find out even if I have to carve it out your flesh with a... Igihe ngomba kuyigukuramo amakuru yose ukayambwira hano wayikuye. Uranyumva neza? Where did you get it from? Wayikuye ino foto. Get out! Sohoka hanga. Musore yaraje. Out! Sohoka! I had it. Niganye ngo nari nyifite. Ukamufata nk'abazanga. What? Ugize ngo iki? This picture Iyi foto belongs to you. yari yawe. Cyane rwose. Where did you get it from? Wayikuye he? If I tell you, Ndamutse mbikubwiye. Uncle Ben is gonna... Uncle Brandy yahita yankubita. Rebye Uncle Brandy. No, Uncle Ben won't hit you. Akareka ka Uncle Brandy ntago yakubita. Arakwereka this yaje kwitangira umukobwa. Yaje aramwongorera shushu. Akwega umugabo wese zanga hamwe bacurira. In there. Ni hariya. Open up the dark room. Ifungura cya cyumba kiriya cyumba. Barakwereka. Musore yabazanye hanga. Musore yabazanye hano. Red book. Igitabo cy'umutuku. Red book. Igitabo cy'umutuku ugenda ukizane hano. Barakwereka igitabo bagiye kukizana. Igitabo cyarebye kigiye kurira kumbe. Umusore yari yapanze. Take these. I'm impressed. Rwose numva ntangaye Brand. These are great. Ibi ko muri agatangaza. Yes, please. Rwose payasi rwose ihangane. Nibi ntago nigeze mbikora. Ceceka. Worry. Ntugire ikibazo. Nuko kikaba ni ikikome. Dukuri niko kuza konyene kwivugira. We're going to have a chat with our good brother Brand. Igomba gurureba rwose ibintu rwose Brand hangaye marakora. Both of you sluts. Mwese muvanga mwa nkendemo. Abo kivuga nabi. Barakwereka. Umukobwa yari hano ku ruhande. Yazanye na Masera. Masera yaramuzanye. Kumva uko bagenda. Uko bagenda. Umukobwa yabonanye n'umusore. Yaramubonanye amwicira gasiri. Abega Masera yaje hangaha. Giye kureba umukobwa Lena. Yagiye. Lena. Igiti. Yashyize Masera hasi. Yayi imbwa zatangiye kumoka. Imbwa zatangiye kumoka. Urabona disi arakwereka. It's quicker. Tugende tucana. Shut. Zina unagenda nsize yuruso. So far. I'm not going without also. Uri umusazi. Ari kure. Kumbe urakwereka sakira ubudu. Let's go. Twagiye tuye kumuza nta kibazo. Barakwereka. Twagiye. Brother Hans and sister Lena. Hanzi na Lena babuze mu bahigaye ahantu hose bahashoboka. Mumenye neza ko imiryango imeze neza. Barakwereka mugiye he? Tujyane ngo tugende. Bose bakwereka umukobwa nta mutima mubi. Wigiye byatangiye kwitunganya. Come on. Ngo tugende. Twagiye mujye kuwazana. Bavuga disi yuruso. Barakwereka nuko yaje. Yuruso yaraje. Sore yaje tayabakingaho. Barakwereka umusore uko ahantu hose hageze mbere azinzira kunyuramo. Barakwereka yaje hangaha urugendo aho rurakinze no kubanza gukata. You didn't know. Uretse dore ko ibintu bijya kurangira bika nanjye ntago mbizi. Barakwereka aye kugenda bihuta. Tujye kureba hanze. Barakwereka ntuze padiri yagiye mu haniza harara. Yerekeje abantu haniza harara. Abandi nabo bari mu nzira baragiye. Bageze ahangaha kumbe hari amazi. Umusore yararebye amanuka mu mazi imbere. Yorotse mu mazi imbere. Ngenda asuzume niba hari inzira yabi hari. Ariko sinzi. Barakwereka yararebye yagiye abona imana n'uturuka urumuri. Abonye arimo aravura umuri. Muri metero nkeya hari umuri urimo urahaturuka. Bivuze ko hari ahantu hari amatara ahari. Niyo tugiye ntabwo nakwinjiramo. Barakwereka bageze kwa Hanzi aho narara. Bageze kwa Hanzi. Is that Hans's bed? Yes. Hangaha nicyo gitanda cya Hanzi.
barakwereka Hands yinjiye amazi barakwereka padiri yakoze mu ntuza yakoze mu gitanda kumbi binini bajyaga babaha Hands nta na kimwe yigeze arya. You go ngaho genda first. genda wowe bwa mbere barakwereka Hands arimo aracika ariko sinzi niba baza kubikora barakwereka ageze kundi ruhande cucu kibeshyi gusa ibinini nta na kimwe yigeze arya na kimwe. genda ariko umukobwa nawe nuko yicometse amazi. Yusu yasigaye aho ngaho ahangaho undi ubwabo bwakoresha n'ikintu icyo ari cyo cyose yakoresha n'ibintu bitabaho. Ariko umukobwa akweka baje hano ku ruhande. Ursel? Hano Yuruso arari. Yuruso tubadise umukobwa afite ubwoba kuko ingara atwite. yaje hano umukobwa Rena yahingukiye aho. Yuruso yaraje disi kuza yarafashwe se bari bambaye itaburiya yafatiwe mu mazi mo hagati sinzi niba hari iki. Yuruso yatangiye kumera nkeri. Wese gato yankwereka barakwereka Hands yasubiye kugenda sinzi ariko niba atabarira igihe. Yuruso yatangiye kumera nkeri barakwereka banje kumupasa ku mwuka agira mukura ahangaha nta mutima mubi. barakwereka nuko bazamutse nuko bageze hejuru teka ku munsi w'132 no munsi turiho kubinerazi ko bizamara icyumweru. Umukobwa ugeze ahangaha agiye kureba kuba agiye kureba disi yasanze ari inyuma y'uruzitiro yari umusore yarazamutse ngwino tugende. Yuruso nuko bamuzamuye aje kwitsa imbano ku ruhande. Hands Yuruso ndetse na Rena bose babuze mugomeze mubasha kandi mugomeze mubasengere bareke kuta umurongo bongera bagaruke mu murongo muzima. Mbwira umurongo ugereye ku byo babonye hariya twiboneye none ngo turi hanze turi byiza. Yuruso Thank you. urakoze cyane urakoze. Let's go. twagiye urakweka Yuruso agiyeyo numva ageze ahangaha teyari kumbe hari umutego ntabwo ahantu basiga gutyo. Yuruso sinzi bageze ahangaha basanga hari umutego. Sore yararebye bageze kuri Yuruso basanze natagihumeka. Rena twagiye Rena twagiye. Oya ndetse nuko bagiye Yuruso bamusize aho ngaho bagicika umutego waramushibukanye. Yuruso nuko byarangiye byari barakwereka aho umeje kubitirigiza urugendo babonye imodoka itambuka. Yewe barakwereka urugendo rwarakomeje bakomeje bafata urugendo ngo reko bacika bava muri Koloniyo muri kuva ya Payasi. Barakwereka urugendo rwarakomeje It's okay now.
None ngo bimeze neza. We're safe. Umwe no turatekanye. Yeah, Nanjye we're safe. turatekanye rwose. Ese umukobwa nubwo ageze hageze. Ese ndaruzi ko atwite. Nubwo ageze ahantu yumva If I atekanye. hadn't made her come, she'd still be alive. Ntabwo natuma ibintu bikomeza kuba muri iki gihugu. No, Gusa ntabwo ari amakosa yawe kuba yapfuye. Barakwereka wihangane. Tayari yarangiye babikoze. Ariko sinzi baracyari mu gihugu mo imbere kandi icyo kigo twabonye neza ko kiziranye na perezida. Tuze turebe rero sasa. Bimira iracyakomeje iracyerekera. Yarakwereka baragenze wenda bubakeraho. Urugendo rugikomeje. Barakwereka tugatsa ku ruhande. The ambassador's ready to see you. Ambassador yakeneye kubabona mwabona none sasa ni mu nkurikire. Barakwereka bageze kuri ambassade. Niwe tuye muri no nzira humura. Barakwereka bageze kuri ambassade. Ambassadeur dore ngo wari hejuru. De amafoto twabonye. Ambassadeur yamuhaye amafoto. Ambassadeur yamuhaye amafoto. Agira rero ibintu bibarabera. Icyo bita kuva atari kuva. Good work. Tuwagize neza. Thank you. Bakoze neza cyane. Rwose murakoze. passports. Kino sambazanye passport zanyu. And this should Ndetse nangaha mazane n'utwenda muza kuba There mwambaye. are normal seats on today's flight, so I Ntacyo mugire mutire mwiteguwe gusa ukino in a cyumweru. week's Imodoka indege nta mwanya isigaye muzagera mu kindi cyumweru. Mu kindi cyumweru. What day? Kindi cyumweru cyose. Wednesday. Kimuzi ni kuwa kangahe? Ni kuwa gatatu. 50-50 chance. Yakora amahirwe 50 kuri 50. Barakweka umukobwa wese ahamagara. Tungo ni vugana. Guests. Roman Broya. Wampaye bita Roman Broya. Thank you. Turakoze cyane. Roman. It's Lena. Ni Lena. So good to hear your voice. Ni byiza cyane kuvugisha. Are you by any chance flying today? None no musi baza kugurutsa indege. Oh my god. Nyagasani. They got themselves 2 seats. Tumva bamwe bashaka imyanya ibiri mu ndege. The airport just now. Umva ngo bagiye guhita bagenda baragiye. Kumbe naho bari. You're in Chile. Ntago ari shyashya. Nabo bari kumwe. To make sure you won't leave the country. I will put Tugenge kuba twitwarira kugira umenye neza yuko mwambutse igihugu neza mufite umutekano. you'll be safe. Ikogenge kugenda mbitwariye kujya mfite intuze status y'u diplomacy. Just a minute. Ndetse gatoya amafoto bari bayibagiwe. Umukobwa yaje ahangaha yaje kureba amafoto. What are you doing? Tiye murakora iki? Amafoto yari yatwaye. Agakobwa kari aho ngaho karabireba. Barakwereka amafoto yaje yashyirama yaje arayatwara. Was that? Oh, nothing really. Byari biki? Nta kibazo tinuni nta birenze. Nta amafoto gusa na nisize. Nail these guys. Amafoto yari yibagiwe barayatwaye. Adusize akakamo karagambana ku ntuze muri ambassade. Akakamo karagambana. Barakwereka. Bageze ku kibuga cy'indege. Ndetse ko matuma turahareba. Oya da. To an underground entrance so you Ngiye kubinjiza muri noze mu marembo anyura munsi. Kugira ngo mugende mumeze neza mufite umutekano wuzuye. Barakwereka. Ambassadeur nawe yabazanye ahangaha. Bazanye ahantu hadakunda kunyurwa n'abantu benshi batajyana umuntu bahohotera. Neza usanga leta yabagugereye. But it's absolutely safe. Ahanga rwose ndabizi neza mumaze kuba mutekanye mufite umutekano wuzuye. Barakwereka. I'll pick you up as soon as boarding begins. Nacyo mugiye kuba muri ahangaha mwihangane. Please? Ngiye gutangiye mbategurira neza cyane. Lauren! Captain? Is Len? Yego kapiteni. Lena arahari. Could you check with the gate? Ntabwo nigeze mubona. Twagiye manzu usuzume neza urebe niba yaba ari aho hafi Window by'ingo. heat. Hi.
Ingaho tangira ufunga amadirishya neza cyane. Now, Yari. injecting. Are you sure? Namurebye ko namubuza. Akwereka Rena. Ahari. Rena yafunguye idirishya. Muna abantu se. Kumbe akira aho ngakigabo. Kigabo cyarahageze. Daniel? Daniel. Ngwino urebe. Kumbe barakwereka ati yewe Nyagasani. Umugabo bagiye gukingura kumbe. Kari agatego. Bari babacakiye. Ako kigabo cyahise kizira. Rwose wakoze cyane rwose. Ndagushimiye cyane. Barakwereka bageze aha ngaha. Ahari hari abantu. Babuze umuntu. Shit. Kumbe abana bari bacitse abana. Teyari. Barakwereka bacize ubusamo. Abana bacize ubusamo. They must not reach the plane. Sinagomba kugira ku ndege uko byagenda kose. 723 to Frankfurt. Rwose imodoka indege igiye guhaguruka yerekera Frankfurt mu Budage. Tugiye gufata tuguyoboka aka kanya. Yewe. Barakweka igihe barakibonye. Ikiyo kiba gikomeye kino kirahure. Ntago bahura. Turagapfa gusa. Iramuciriye. Ikigabo cyarabakurikiye. Ntago muncika. Bari ukansa abana. No, the other way. Tujye mu nzira. Barakwereka. Indege nayo igiye kuguruka. Igiye kugura sinzi niba baza kubikora. Bose yagomba bakiriye neza cyane. Muri 707. Tugiye kwekera Frankfurt. Barakwereka. Indege yafunze imiryango. Indege ahari mbanze indege basize. Boarding completed. Request to start up. Thank you, Lufthansa 723. Startup approved. Report ready to taxi, runway 17. Taxi to runway 17. Barakwereka. Abana bafata imodoka. Tumutama tutwara imizigo. Niko bafashe. Ikigabo nakibomba inyuma. Ready for takeoff. No twagiye mu gusasa. Barakwereka. Yewe. Open the doors. Open the door. Funga inzugi. Barakwereka. Bafunguye inzugi. Ugiye vana vuba. Barakwereka. Leta nawe ari imirahagera. Ikigabo nacyo cyari cyaje. Cyuriye umuryango w'indege. Cyari basagifungirana. Cyararebye. Barakwereka disi. Ari mbanza babikoze. Banza ikigabo bagicitse. Umva tibabwira uhagarika indege. The Lufthansa plane 723. Stop it. Lufthansa. Muhagarikire ino ndege igiye kuza Lufthansa. I owe you. Rwose nkugiyemo ideni. Oh yes. Cyane rwose nkugiyemo ideni. Barakwereka. Lufthansa 723. Lufthansa 720 2 Flight permit is cancelled. Kuguruka murabe byatswe. Nta guruka ubu nta ugendo gihari. Please confirm Lufthansa 723. Flight permit is cancelled. Lena. Kuguruka ntago byemewe. Werena. They've cancelled our clearance. Rwose kuguruka barabitwangiye. Lufthansa 723. Do you read? Please. Uranyumva neza. Void. Please confirm. Kuguruka murabyangiwe. Kigabo cyarebye. I can't do that. Ntabwo ibi nabikora rwose. Have to, Roman. Rome, simbizi. Timufungure imiryango. Roman. Nimugire mufungure imiryango dufite icyangombwa. Cyoza kuguruka kumbe bakwereka. Roman. Ready for takeoff. Tugende ntago uhagarara. Barakwereka umusore. Yemeye kugenda. Dani rege nuko yagiye. Igabo cyari kiri aho ngaho. What the fuck are they doing? Ese ibi ni ibikinyakasani. Umusore yafunze umutwe. Ese barakwereka. Roma ntari biryiwe. Ikiza cyo kubana neza. Barakwereka umukobwa. Yarebye ikigabo arimo aragisiga.
Ready for takeoff. tayari twiteguye no kuguruka tayari twagiye isi barakwereka noneho ngo bajya biruhutsa indege nayo nuko yafatiyeho indege yerekeye ibicu yaragiye nuko yagiye kigabo nayo cyo nuko cyasigaye kireba yari disi abana barabikoze agafilimi nako nuko kagenze barakubwira ati iyo filimi iyo ntuze iyo ari muri Dignidad Colonia byaje kurangira baje kuvumbura yuko ariho hantu leta yajyaga yababariza abantu baje tuhagomeje gukora barakwereka niba foto barayakwereka amaso ya nabo barabakwereka amafoto nayo ya nyayo amafoto yaho nayo ngayo ya nyayo ibyo bakinyiye byari filime igendeye ku mateka yabayeho barakwereka amafoto bafashe bakuye muri Colonia yaje kuba ikibazo gikomeye cyane barakwereka bya bigabo niba byari byarihaye Imana byahoraga bitoteza dore ngibyo amafoto yabyo ya nyayo n'abana bacurangaga bavuga ati Paul Chaffee yaje gufatirwa muri Argentina mu 2004 baza kumufunga bitewe n'ibyo byaha yari yaragiye akora ndetse baje kuvumba neza ko Chaffee yari afitanye imikoranire na ambasade y'Abadage ndetse na leta yari iriho ndetse undi Paul Chaffee yaje no gupfa mu 2010 barakwereka byo bakoze byose ngo biruke abantu bose baba barafungiye muri Colonia tayari agafilimi nako nuko kagenze ubwo turi kumwe turacyari kumwe ako nimukibajye gukora subscribe mu abantu mwe rwose kuri YouTube n'ugenda ukandikamo VJ Teacher TCR witubona izina ryanjye ndabashimiye ciao bye bye.